الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا أحمد التجاني المفتوح المحمدي المختوم المنصور بالحق المهدي وعلى آله حق صدقه وحق صديقيته الأكبر. الحمد لله رب العالمين. yettude en ɗo konngol sinno tan wonano eɗen gandi e ɗiɗo amakinuji mukaddasa, ɗiɗo nokkuji ɗi Allah laɓɓiniri ɗum gurdameje ibadillahi en. sinno wonano ɗum haalde hen wonko nafata kaalowo o ga ko ɓuri ko nafata keɗiɗo e ƴettata ɗo konngol sababude geɗe ɗiɗi. geɗal gadanal ngal adiɓe haalde ɓe haa ɗo yarata ɗo, so tawi ko keɗotoɗo o heɗotto ko haa o naftoro, so tawi ko keɗotoɗo paamowo heɗoto ko haa naftoro. eɗen gandi en nani ɗo ko nafti en, eɗen gandi de en nani ɗo ko nafti en, en nani ɗo ko ɓeydi en e Allah, en nani ɗo ko ɓeydi en ene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama, en nani ɗo ko ɓeydi en e cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu. bal en nani ɗo ko huuɓi gurdam men ɗam aduna ɗam e ɗam laakara ɗam, sabu ko yewta ɗo ko fof ko haqiqa diine woni gurdam aduna e laakara. alhamdulillahi rabbil alamin. ɗum ko sababu goto mo ene haɗa en haalde. sababu immo o ko oɗo hadara, oɗo jawwu ngo weeyo, o ardu sharqu wuro ngo, garbu wuro ngo, yamin wuro ngo, shimal wuro ngo, asraruji rabbaniyankoji, nuruji ilahiyankoji gonnoɗi ɗo, gonɗi ɗo, bonoji ɗo, keɗɗotoɗi ɗo. so tawi aɗa tasko ɗum, aɗa darda ɗum nadara tibarin wa ta'ammulin, yitere taskade e teskitade, ala ko waɗanma ɗo so wonani hanade oɗo hadara. min de ko faddam tan mbawmi feññinde, so wonko mbawmi feññinde ko faddam. mi ala gandal, mi ala jawdi, mi ala duuɓi, mi ala kono seeɗa emo Allah fammini kam o haqiqa mi waɗani ɓerɗe ɗiɗi. oɗo nokku ko nokkune laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. holko waɗi oɗo nokkune laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam? wiyetene laaɗo Allah ko diine, wiyetene laaɗo Allah ko kulol Allah, wiyetene laaɗo Allah ko yidde Allah, wiyetene laaɗo Allah ko gasde Allah. oɗo nokku noon wona kanŋe asetenoɗo, wona jama yiletenoɗo, wona pétrole feeñnoɗo, wona gaz feeñnoɗo, ɗo wona ma'dinu dhahabi awil fiddati, wona nokku mo kanŋe o gueteno, kanŋe maddiyanke o, wona nokku mo haalis o gueteno, taw ko haalis mana maddiyanke o ala. ɗo ko ma'dinu anwaruji rasulillahi, ɗo ko ma'dinu asraruji rasulillahi, ɗo ko ma'dinu anwaruji cheikhana Ahmad Tijani, ɗo ko ma'dinu nafahatuji asraruji futuhatuji rabbaniyankoji ɗi cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu. ko ɗum woni ɗo, ɗum darteteno ɗo, ɗum darteteɗo hande, ɗum darteteɗo janngo, ɗum darteteɗo ila an yaritha Allahu al-arda wa man aliha. ɗum woni ko garɗen dartude.
halde oɗo maccuɗo Allah ni weeɓi hay hunde sattani hen wona ne weemni ɗum sabu ni weeɓi ala weemni ɗum ko laaɓtugol golle ɗe weemni ɗum ko gomɗugol golle ɗe ɗum weemni ɗum caggal dental nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama e ashabuhu radiyallahu anhum tawdi ko dental ngal diine noddananno ngal Allah taw kadi ko bi iznillahi wona noddowal bi izni anfusihim ala ko bi iznillahi dental dendunongal e ngal noddana Allah taw ko bi iznillahi wa bi iznin min rasulillahi ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yiitaaka hono maggal so wona e zamanu Cheikh Oumar Cheikh Tidiane wona dental jogino ko école information école mo o nehata almuɓe makko ɓe o waɗa ɓe encadré ɓe gonoya gay so ɓe jalti ɓe caroya sirruji ɗi o lowno e maɓɓe ɗi école e aljamaa wona gotum tafde école ne satti kono ko aljamaa ɓuri sattude caggal dental nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hesƴitoy koye zamanu Cheikh Oumar radiyallahu ta'ala anhu on e wona école jogino ko aljamaa jogino ko dental neɗɗo fof ene tawe e maggal caggal Cheikh Oumar ngal dental wattani hay nokku e leydi Allah ni pop so wona ɗon sharqan wa garban yaminan wa shimalan tahtan wa fawqan ala pop to hono ngal dental tawa e nder aduna hay nokku goto mi yejjitani noon aduna ne yaaji mbiɗa humpitiɗe kay koyngalam ngal ne raɓɓiɗi mi yejjitani ne kay ulama en mi yejjitani rabbaniyankoɓe fof fof mbiɗa tawni ko kalanmi ko koye tawnude wona komi tawnani kalanmi koko tawnumi kalanmi ko laaɓami kalanmi so neɗɗo yiɗi andude no laaɓirami ma namde tomi ha ɗum no laaɓirami koko laaɓami kalanmi caggal mum ko ngal ɗo dental Seydil Hadji Ali radiyallahu ta'ala anhu mo ganduɗa ala ko dañiri ko dañi ko so wona yaafaade kala neɗɗo e juulde gooski e kala neɗɗo haa heddi gooto on woni nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o war neɗɗo fof o juuli e neɗɗo fof gooski saɗa jogii ko selli o ndaaraani so sellaani o ndaaraani saɗa goomɗi o wondaaka so a goomɗaani o wondaaka kanko omo heƴino tan Allah wiino en laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun hasana kono ko holɓen liman kana yarjullaha wal yawmal akhira o aya on mo nani aya o wona huñaga aya woni nande aya heewi kuñiɗo aya nanani aya ete sa huñima aya a yettaki nande aya dado a suwa yettade ɗo haaju ma ɗo nde humto Allah wino en woni référence men kone laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama kone laaɗo Allah ñemtinte kone laaɗo Allah abbete ko haalane laaɗo Allah teskini ko kan heɗete ko golle makko ñemtinte wona gollam walla golle goɗɗo goɗɗo fof tagi en wadde ɗum waasida hakkude men ene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ko fodde ko majjiri en e sunnana laaɗo Allah ko tawdi omo andi gonɗen caggal makko yo wallu en e fodde ko majjiri en ko goɗɗo fof mbaɗirɗen mo hakkude men ene laaɗo ko fodde ko majjiri en e faamde maaniji alqur'an e mafahimuji alqur'ana tawdi ene jogii hen haaju kanko seɗi en hen gandal seɗe jiɗi dañde e dande ko ma ɓaɗoɗen mo goɗɗo fof ɗum ɓili hakkude mum e men ene laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam so tawi noon ko noon wayi kadi ko noon wayi ɗum tagi so selli tan
ko dañanoɗa e fi ayyami rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wo fi hayati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ko dañanoɗa ko dañaɗo ha bon mbiya an nelaɗo ma mayani nelaɗo mum woni mo nelaɗo mum mayata ko mo ruhu mum maayi mo ruhu mum maayi fof nelaɗo mum maayi sabu woni ko mayata e nelaɗo Allah ko mana ñolata mayata hasnetaki saka ubbe mayata ko jismo on so ruhu yalti hen ko hunde deñde nde dillata so wona dillina yerɓata so wona yerɓina ne hawra e lajal ne maaya ubbe so Allah muuyina kayne wawi hay ñolde so Allah muuyi mooƴa nde wonno ɗum ko kestan wonno wa amma ma'nahu sallallahu alayhi wa sallam on majjata ñolata firata hay batte heɓata ɗum ko on wonno e ɓernde oɗo maccuɗo Allah biyeteɗo Seydi Haji Ali radiyallahu ta'ala anhu mo ganduɗa no mbiɗen ni ko dañi ko fofde ko wulla ko fofde ko hawni e makko ko fofde ko ñehete e makko ko fofde ko yemni e makko ko fofde ko ma'na nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mo yeri o looti o lalliti o joni hen woni zahir makko woni baɗin makko radiyallahu ta'ala anhu no haalino nane mbimi sahaji so tawi aɗa yiɗi andude dokkal maccuɗo Allah ko ɓuri raɓɓinde mo yaha jiyaɓe o gollodiri ɓen ne jona namdade hol kanko saɗa yiɗi andude golle maccuɗo Allah a yahat ha jotodira e goto ɓe o gollodiri on ma andumo ɗo muɗum ɗo ma nanmo ɗo muɗum ɗo ma fammo ɗo muɗum ɗo oɗo ceernajo gaynuɗo haalede joni qasida mum mo ganduɗa ko ajab mo ganduɗa ko ajabul ajaib ceerno Harun Rashid radiyallahu ta'ala anhu oɗo kay yonima andude hol maccuɗo Allah gondanoɗo o oɗo goto ɗo yoni andude hol gonɗo Seydi Haji Ali radiyallahu ta'ala anhu hande e lesnage Allah nge golluɗo fodde ko Seydi Haji Ali golluno ko mi wiyata hakkude makko e Allah mi natani toon taw ala hakkude makko e tagore Allah e nangue Allah nge soka muminu billahi a suusa fende tawdi fende nanat jeyge ka muminu billahi mo ɓernde mo woɗɗi naafiqagal tawdi naafigue ko innal munafiqina fi darakil asfali min annar ka muminu billahi gonduɗo fasiqagal tawdi Allah wino innal munafiqina humul fasiquna wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati hol ɓen kadi wal kufara nara jahannama ɗum ɗo fof saɗa daɓi hen Allah danduma aɗa andi hande golle ɗe o gollunoɗe a wiñoto jiiloɗa taroɗa jurnoɗa a jogorani jiide o tampin hoore ma Allah ko rokkanno ko rokki ko waɗanno ko waɗi wadde haala ka fof hol fa'ida ko mbimi ɗo ko hol fa'ida haala ka min kaalirteɗo haala ka o hol fa'ida makka e am min fa'ida makka e am min ndekete yo kala mo haaji mum humtoto ko abbade nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ndeke yo kala mo haaju mum humi haaju ma ko worodirde e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ndeke kay mo haaju mum humi fof andiɗo haaju mum humi mo haaju mum humti fof ne kay andiɗo haaju mum humti ɗum wonno ko humti haajuji ɓeɗo radiyallahu ta'ala anhum jami'an ganden koy yo Allah wallu en noon no gandirɗen holko gandeten ko nelaɗo Allah ko hande o ɓuri ɓeydade ko hande o ɓuri wodde ko hande o ɓuri welde dañde ko hande ko makko ko ɓuri labde ko hande ko makko ko ɓuri sanade kawis Allah ko wirni ɗum juulɗo noon kawis Allah hijabuji ridoji wirgalloji gonɗi hakkude juulɗo e yiide ɗum kawis Allah e ɗin wirgalloji birnuɗi juulɗo e yiide on ɗon mana nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha woni mi anda sentindi enen fof
ma sen tiddani enen fof ko Seydil Hadji Ali rentinanno omo rentinanno yoga e almum makko nde wonno almudo sahaji hakkille ma wonɗo tolnata ko gonta ko e yeyyeyhude gonta ko beywal saha mbiya mata ko ga haqiqa heedi saha mbiya ko ga haqiqa heedi almudo jaarowo ɗo o ko poɗɗo rentinede e ɓe keewi noon hannde woɓɓe mbi ko Seydil Hadji Ali en guurno ko radiyallahu taala anhu ɗum wona gandal Allah laabngal won wiiɓe noon ɓe mbiɓen ene manki andude nelaɗo Allah won wiiɓe noon ɓe mbiɓen ene manki andude Cheikh won wiiɓe noon ɓe mbiɓe ene manki andude ma'rifatu billahi won wiiɓe noon kamɓe wiiɓe kamɓe jogii ma'rifatu billah e oɗo zaman kamɓe jogii asraruji nelaɗo Allah e oɗo zaman kamɓe jogii asrar tijaniya e oɗo zaman ɓe kulani wofde Allah jahran ɓe kulani hujude hurumaji Allah jahran ɓe kulani woppude julde ɓe kulani woppude korka ɓe kulani yande e ko daganaki ɓe lentaki amwalu nasi eɓe ñamra ɗum kala no ɓe beela ɓe mbino ko kamɓe gandi Allah e nelaɗo Allah mi yeddani eɓe mbawi andude Allah e nelaɗo Allah kono wonata Allah mo nelaɗo Allah o kam wona on wona nelaɗo Allah mo Allah mili o kam wonata on aɗa wawi noon andude nelaɗo Allah kono wona nelaɗo Allah kam kalɗo Qur'ana o ne wonata Allah mo nelaɗo Allah waɗani en ma'rifa o kam Allah mo nelaɗo Allah janggui o kam wonata on ƴew noon Allah mo kalta kono min nanñi kam e haala he muusi kam e haala he koko wi omo haala penale makko omo fefino e Allah omo fefino e wonde koko nelaɗo Allah haalno ko o wone haalde min ko ɗum muusimi hen sinno o wino min ko kalmi ko wona Allah mo nelaɗo Allah o ka wona mo mbiɗono minen ko mbiɗen jogui Allah mo min jogui on min kalta nde wiya mo kalta ko ceerno sellanma tawde ko Allah mon kam ala ella tawde ko nelaɗo mo way noon ala ella kono ko Muhammadou sallallahu alaihi wa sallam on omo fira Qur'ana no welda o wi ko Muhammadou haalanno ko o haali o haalani ɗum wona gonga omo firta ma'rifa no welda o wi ko Muhammadou haalanno ko o haalata wona gonga ɗum yo julɓe tintu ɗum yo almuɓe tintu ɗum kala goppuɗo ko nelaɗo Allah sa sallam adduno rokki ɓeɗo jiyaɓe Allah ko e kala goppuɗo ko immeno e Cheikhuna Tidiane ara e becce ɓeɗo jiyaɓe Allah ko paama a hebli jeygol ma jahannama ko jahannama paaɗa holko watta hen komin puntirte jogay almuɓe ko puntirte almuɓe ɓe hakkillaji men mbaggini ɓe puntire so tawi a jaɓi ko wiya ko mbimi jamnaki ko mbimi ko fenade ko fenade ha yawmal qiyama mbiɗa wi noon jahran mi suuɗaki ɓe mbima sa toppitima ɗum mana daña fatuhuji duniya wiyankoji daña fatuhuji daña ko jolɗa daña ko ñamɗa daña ko ɓooriɗa wona gonga holko haɗɗum wonde gonga so tawi ɗin fatuhuji ɗiɓe jogui ɗiɓe goppiniri almuɗo Allah mum laaɗo o ene laaɗo Allah mum laaɗo o e tijaniye mum laaɗo o soko gonga hol ɓurɗo sahabaɓe nelaɗo Allah wawde julde hol ɓurɗo ashabu rasulillahi sellude julde hol ɓurɗo ashabu rasulillahi nentade ma harrama Allah hol ɓurɗo ashabu rasulillah wawde wadde ma amara Allah kono eɓe mbaddanno e barmeji maɓɓe liɓe lipto sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha wonto haalata o wi min meeɗa jooɗade 3 ayyam balɗe 3 mbiɗen ñaama somin toggi hande tan jamma fayande amen natat aljanna faɓɓi jamma min ƴeewa komin toggi ko ɗum sayyidatuna Aisha habri gurdam hakkude mum e nelaɗo Allah joni noon sallallahu alayhi wa sallam joni kay iskal arat wona a woppi voix makko kam o jahannam kam paata ɗum ne ganden nana e nder diine he julɗo fof ene jeeri waɗande tambi mbeɗa rento kono ɓuri jerde waɗan tambi ko almuɗo nde wonno ko almuɗo woni coññeteɗo ko almuɗo woni daddeteɗo ko almuɗo cheyɗane yiiloto ko almuɗo cheyɗane guutani ko almuɗo cheyɗane ŋattanta feɗendude ficca e nder qasida he joni ceerno Rasul o wino ngono wuro cheyɗane ne haaɓaɗo cheyɗane ne metteɗo cheyɗane ene monoɗo
nde wonno dañataɗo sago mum holko haɗimo dañde sago mum ngaari e gayne laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ne wonnoɗo ene wonde e ɓoosaji mumen ɓen ne nganndi politique cheyɗani so junniti calendrier o eɓe nganndi so wahliti calendrier o eɓe nganndi kala habailu cheytan kala pitti cheyɗani to ngardi kamɓe eɓe jaawi heftinde ya faam cheyɗane ene waawi maade jamaka hono mum ala cheyɗane ne waawi hajjuji temedere cheyɗane ne waawi wadde umraji ujunere cheyɗane ne waawi yaltinde zakat ha heddi gueɗel gotel ngel o wawa ngel taqwallah cheyɗane wawonde taqwallah ɗum waɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam o wi man ra'ani faqad ra'ani fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi ko haala rel ka nande mettuka famde o wi kala jiiɗo kam yo andu ko min yi sabu cheyɗane wawa